benshi mu bice bigiye bitandukanye bakomeje kugenda birukanamo AFC M23. Iby'urugamba mu burasirazuba zakaze, bamwe bati M23 iri gukora tactical withdraw kugira ngo yubake izindi position nshyashya mu bindi bice. Abandi bati ni itegeko rikomeye ryatanzwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni mu gihe kandi abazarendo ndetse na FARDC bo bakomeje kugenda bikusanya, ari nako bakusanya ibikoresho byinshi by'urugamba kugira ngo bitegure kurwana. Nkuko rero abakurikiranira ibibera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo babigaragaza, muri teritwari ya Rubero M23 ikomeje kugira abasirikari vanayo, ni mu gihe FARDC yo iri kuzana abandi. Muri teritwari ya Masisi naho biravugwa ko ari abakomando kabariwe bakomeje kwinjira ku mirongo y'imbere y'urugamba ku ruhande rwa FARDC. Bamaze iminsi batozwa ibijyanye n'urugamba, bamwe batoreje Kamina, Kitona, Houlere ndetse na Bandaka. Ni mu gihe kandi bitangazwa kandi binemezwa ko mu bice bitandukanye bya Sud Kivu hakomeje kugenda hongerwa imbaraga ku bijyanye n'ibikoresho FARDC yakoreshaga. Ni mu gihe kandi bizemezwa bikavugwa ko babasirikare bo muri Rangora ndetse n'abandi bagiye baturuka amahanga kuri ubu bakomeje kwisuganya, ari nako bitegura operasiyo. Ni impinduka zikomeye ku mirongo y'imbere y'urugamba. Tugiye kureba akantu ku kandi kubiri kugenda biba. Ni kuri uyu munsi wa kane w'icyumweru ku itariki ya 26 z'ukwezi kwa gatatu 2026. Ku murongo wa telefoni turi kumwe na Roko Infoma wacu ugiye kuduha ishusho y'ibiri kuba ndetse n'ibiri kugenda bigaragara mu buryo butandukanye. Bwana Safari, waramutse neza? Mwaramutse. Safari, tudatinze turagira ngo utujyane ku mirongo y'imbere y'urugamba aho biri kubera, utubwire ibigezweho ndetse n'ibiri kuba kugeza ubu. Uratubwira ko bihagaze gute? Amaginga yawe ndareka turebere kuri Nord Kivu, aho ubona yuko AFC M23 ikomeje kugenda ikora ibikorwa byatunguye abantu benshi, kandi kugira ngo ni ukuvuga ko ari igikuba cyacitse, ahubwo ni umuriro bari kotwo, kandi ni igitutu gikomeye cyane cy'ingabo zigiye zifatika. Nagiye bivuga kenshi na kenshi ihuriro rya AFC M23 ryagiye rifata ibice bitabasha kuresista ibi, n'ubundi bigasa nkaho ari nk'agatonyanga, ugasanga agace bafashe ntibashyizemo wenda na paratuwi yuzuye. Bikaba byaratumye habaho gutakaza cyane. Bishoboka yuko ari nayo mpamvu ubona yatangiye gusa nk'aho ikusanya kugira ngo wenda yubake uburyo wenda bw'ibindi bice, ariko bisa nk'aho bikomeye wenda biri bugore cyane ihuriro rya AFC M23 bitewe n'uburyo ki AFC M23 basa nk'aho bokejwe igitutu n'abazarendo n'umutwe udasanzwe wa FDLR umenyereye iby'imirwanire muri bino bice byose, aho nakubwira yuko ibintu byahinduye isura, kandi ubona yuko bitari buze koroha urugamba rwabaye imberenge nk'uko ababivuga. Hano rero abenshi twibaza ese kuki ingabo zavuye muri izi bice bya Rubero. Hano harimo uduce twinshi twari turimo abasirikare nko muri aka gace ka mu Kanyandomi, za Rivatama, za Rambura, Ruseke, Kipese, za Katombi, Kicumbino, Runyasenge, Bukununu, Musenga na Musinga. Utu duce n'ubundi hari harimo abasirikare, ariko nakubwira ari uduce n'ubundi twasaga nkaho twigenga, ariko twajyaga dutakaza abasirikare ku rwego rwo hejuru. Ariko hano hari ibanga rigihishwe, bitewe n'uko amakuru mpabwa na bamwe bazi muri tuno duce. Biravugwa yuko n'ubundi kuba bavuyemo byaba ari ubwumvikane bumvikanye n'igihugu cyangwa kuko ishaka kwinjirayo. Bivugwa ko aba UPDF batakorana nabo bitewe n'uburyo ki bari muri operasiyo zigiye zitandukanye. Ni amakuru nahawe, ariko
bigaragaza yuko bishoboka ko basa naho bashaka kuba bagabana kuko bitewe n'uko hari operasiyo yatangijwe na UPDF yo kuba abagenzi uduce mu mbaraga zikomeye ndetse usibye n'aha no mu duce twa Ituri bigaragaza ko hari igihishwe kitari kumurwa ariko ubona yuko ibintu bikomeje kuba bibi cyane muri Nord Kivu tunyarikiye za Warikare na Warikare ntabwo twavuga ko ari uburyo wenda bwo kwikura mu bice cyangwa n'aha muri Masisi ubona yuko ari igitutu gikomeye kandi ubona yuko n'ubundi bafite urugamba rutaboroheye ku buryo kunyanyagiza abasirikare bitabahira abasanga bari muri Rusi yuko n'uduce saga nkaho bamanje gufatisha tutaza kubahira rero igikorwa gikomeje kuba aho andi no muri teritwari ya Karehe bikomeje kugaragara yuko imbaraga zisa naho zabaye niyo bitewe n'imirwano iri kugenda irabe muri ano karitsiye agiye atandukanye ari kugenda aba ikibazo bigaragaza yuko hari uburyo bushya bwo kurebera uburyo hamwe iyo uburyo kibakubaka uduce twinjiri bamaze kugenda bafata kugira ngo batadutakaza ubu ni uburyo bwo kubaka ndetse bigaragaza ko mu madifensi agiye atandukanye y'ibice bagiye bafata noneho bari kongera umubare w'abasirikare bigaragaza yuko n'ubundi bashaka kubakirika ibice dufite tubyongeremo umubare w'abasirikare noneho duturize aho ngaho dutegereze abaza kutugabaho ibitero imirwano rero irakomeye kandi irakomeje mu bice bigiye bitandukanye ihuriro ry'abayefashe bikomeje gushyiramo imbaraga mu byo bari gukora muri Sud Kivu aho nakubwira yuko umujyi wa Uvira ari irimbukiro ku buryo ibyo abantu bajyaga birirwa bavuga ngo uno mujyi ngo isaha ku isaha ngo wafatwa na AFC Ventura bizaba bigoye kandi mu kuwufata bashaka kuzatakaza abasirikare benshi bitewe n'ibikoresho by'amazira muri uno mujyi wa Uvira amaginga yabo amaze kwetaramo imbunda ebyiri haba mu majyepfo y'uyu mujyi ndetse no mo hagati imbunda imwe yerekeza n'ubundi muri biriya bice bizamuka kuri Plaine de Ruzizi kandi n'imbunda igomba kurasa mu birometero bigera muri 70 n'indi n'ubundi yerekeza muri bino bice bya Makobora bivugwa yuko ari izaba ihangana n'igitero cyaturuka muri bino bice byo mu misozi ya Pemba hano ni hafi na Makobora ya kabiri nyine muri teritwari ya Twizi bigaragara ko AFC yashyizeho deployment pero ihuriro ry'abafashe ryamaze kubona uwo mugambi bihita ribigenza gutyo kandi nakubwira yuko muri kino gisagara cya Uvira huzuyemo abasirikare baruta abaturage biraba bikaba bigaragaza ko bitari buze korohera AFC kuresista wenda cyangwa kuba bakwavansa ibyo bisa n'ibigabanye ikindi gisigaye ihuriro rya FARDC rikomeje kubaka defense mu mbaraga zikomeye mu bice bya Minembwe ibi bigaragaza ko n'ubundi harimo no kuba AFC gufata Uvira ibintu byahise bisa naho biva mu mushinga wabo bitewe n'uburyo ki batabasha gufata uno mujyi wa Uvira nta bwirinzi buhambaye bafite muri biriya bice bya Minembwe ukabona hari ibice bagiye batakaza nka hano za Puezeho kandi uramo umutima buriya Puezeho wenda ku bahanga b'urugamba Puezeho ni kimwe na Sake muri Nord Kivu buriya AFC itakaje Sake muri Nord Kivu byagorana kuba wenda bavuga ngo bafite ubugenzi bw'ibi bice rero urumva ni ikibazo gikomeye cyane ariko gikomeje ku basirikare bo ni ukumarana ariko biri gutera ikibazo abaturage bo mu bice n'ubundi biri kuberamo imirwano niba bari kubihomberamo ndetse ubundi yuko ituze ry'abaturage ryamaze kuba ingorabahizi bwana Munyana dukomeje amakuru rero umugaba mukuru w'ingabo za Uganda General Muzike Nerugaba yatangaje ko igihugu cye cyiteguye kuvana ingabo zacyo muri teritwari ya Rubero mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo
nyuma y'igihe kirekire zihoherejwe. General Muhoozi yemeje aya makuru biciye mu butumwa yanditse ku rubuga rwa X, aho yagize ati dutangaje ko twiteguye kuva mu birindiro byacu byose kuva muri Lubero kugeza muri Mahanga mu burasirazuba bwa Kongo ku bufatanye na guverinoma ya Kongo. General Muhoozi rero mu bundi butumwa yavuze ko ingabo zose za UPDF zizava muri Lubero mu minsi mikiri imbere guverineri wa Ituri naramuka adahinduwe. Uyu mujenali ntiyigeze avuga impamvu nyamukuru UPDF igiye kuva muri Lubero, gusa ni icyemezo gishobora guhurirana n'icya AFC kuva ku wa mbere w'iki cyumweru, aho bari kuvana ingabo zayo mu bice byo muri teritwari yari imaze umwaka igenzurwa n'uyu mutwe. UPDF ifite ingabo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuva muri 2022, ikaba yarohereje ingabo mu bikorwa bya operation Shuja zo guhashya umutwe wa ADF uzifatanyamo rero ingabo za Uganda na FRDC. Mutama wakomeza handi utubwira? Yes, nibyo nari kuvuga, abona yuko ibintu bisa nkaho urugamba rusa nkaho rugiye gutangira, kandi rutumba ahubwo niburamuka rwongeye kubura mu buryo bufatika atari biba bitero shuma biri kugenda biboneka mu duce tugiye dutandukanye. Bizaba ari ibindi bindi bitewe n'uburyo ki ikoranabuhanga ryaje muri ubu ntara rirarenze bitandukanye n'ibyari biriho, kandi ndakubwira yuko FARDC yubatse uburyo, kandi nyuma y'uko ipatingije abasirikare benshi, uzi ko ufite umubare mwinshi w'abasirikare, ariko bafite n'umusada, hari ingabo zaturutse muri Afurika y'Epfo, kandi urabizi ko Afurika y'Epfo uko kose mu byo bakora byose kwihumura kuri uyu mutwe wa M23 ni ibintu bisa nkaho byaborohera bitewe n'uburyo ki bahahuriye n'uko gusenya mu ifatwa rya Goma. Urabona ko bagiye bakazana ibihugu bisa nkaho bifitanye inzigo n'uyu mutwe wa M23. Niyo mpamvu abantu bavuga ngo urugamba rushobora kuzarangira nabi habayeho gutakaza ku mpande zose abasirikare benshi, kuko kenshi na kenshi M23 yo irwana n'ubundi ibwira bamwe mwabajwe mu mirwana ati mutureke turwane n'abene gihugu natwe mwebwe mugende. Urumva kenshi na kenshi impamvu wenda mukunze kumva ngo umubare w'ingabo z'aba FDN nibo wabaye mwinshi cyangwa TDF, usanga kenshi na kenshi iyo bari muri iyo mirwano ari uburyo bwabo twabyita nko kwihimura cyangwa kugaragaza imbaraga zidasanzwe. Rero ibi bihugu nabyo iyo byaje byongera umubare w'abasirikare baba bati natwe iki gihugu cyabatije, natwe reka tuzagikorera gatendo, natwe twangize cyangwa duhangane nabo twangize abasirikare babo. Rero mu tundi duce tugaragazamo impinduka, ni uburyo bukomeye cyane bigaragaza ko bubatse ubwirinzi M23. Ibi ngibi bikaba bigaragaza ko n'ubundi kuba wenda batangiye kugenda barakora withdraw ari uburyo bukomeye cyane bwo kugira ngo bakomeze ibice, aho nakubwira ko hano muri tuno duce twasangiye bakora ku munsi w'ejo hari inama yabaye babwira abaturage babahumurira ati muhumure, twebwe hano umutekano urahari, kandi bigaragaza n'ubundi ikomeje kugenda biba umugambi wari uhari wo kwica bamwe mu bayobozi. Ubu basigaye batembera muri iki gisagara, amaoperasiyo bakagenda bakayategurira muri biriya bice, bakongera bagakomeza umuhanda bakitahira nta kibazo. Ubona yuko hari uburyo bundi bari gukoresha kugira ngo barebere hamwe n'ubundi bakubaka cyangwa bakomeza uduce dutoya bafite, nk'uko nagiye mbivuga akenshi na kenshi, kuko bari barakabije kugenda bafata ibice byinshi binini, kandi wareba umubare w'abasirikare bafite ugasanga ni ikibazo. Nta kuntu ushobora gufata agace gafite ibirometero byinshi ngo nurangishyiramo abasirikare batarenze 50 ngo wizere yuko ako gace kari buze kuguhira gukomeza kugakontorora. Ibyo mpamvu ubona ko batangiye gukosora ubwo buryo bishobora kuza gutanga umusaruro, cyangwa akaba ari igitutu gikomeye cy'ingabo za FARDC
kuko nabo ntabeshye nabo bafite abasirikare babo bazarenda ariko badasanzwe n'umutwe udasanzwe wa FDLR uzi kurwanira ku butaka, akaba ariyo mpamvu ubona kwezita izi ntambara biri kugorana cyane bitewe n'uburyo ki hari umupango bapanze nyine FARDC izo operasiyo bakazishyiramo abo bawazimo bakomeje kuzongereza bikomeye cyane ihuriro rya SM23 muri Nord Kivu. Yego, dukomeje n'andi makuru rero, amakuru ari guturuka mu misozi miremire y'umurenge mu gace ka Minembwe kari mu ntara Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aravuga ko umutekano ukomeje kuzamba bitewe n'ibitero bya drone bivugwaho ko biri kugabwa n'ingabo za leta FARDC zifatanyije n'iz'u Burundi n'imitwe yitwaje intwaro. Nkuko aya makuru abivuga, izo ndege zitagira abapilote drone ziri gukoreshwa mu bitero byibasira ibice bitandukanye bya Minembwe birimo ahitwa Gitavi, Kalingi, Lundu, Gakenke. Abaturage baravuga ko ibyo bitero byangije byinshi birimo amazu, amatungo ndetse n'inyubako z'amadini by'umwihariko amakanisa nk'uko babigaragaza. Umwe mu basirikare b'umutwe wa MRDP twirwana uri muri aka gace watanze amakuru wifuje kuguma amazina yakagirwa ibanga yavuze ko ibyo bitero bizatangiye kwiyongera mu minsi ishize. Yagize ati muri iyi minsi drone ziragenda zikagaba ibitero mu bice bitandukanye bya Minembwe. Ejo bundi zateye ibisasu mu gace ka Lundu zica inka nyinshi z'abaturage ndetse zihitana umusaza witwa Rudaga w'imyaka 95 y'amavuko. Yakomeje avuga ko no kuwa gatatu ku itariki 25 z'ukwezi kwa gatatu 2026 ibitero bizakomeje mu bice byinshi ndetse ko hari n'urusengero rwa CRP rwangiritse bikomeye muri aka gace ka Lundu. Agace ka Minembwe kamaze imyaka myinshi karangwa n'umutekano muke uterwa n'ingabo za FARDC, ingabo z'u Burundi n'imitwe itandukanye yitwaje intwaro ikorana nazo irimo FDLR, MRDP twirwana rero ikagaragaza ko ibi itazigera ibyihanganira. Ibyo kuri ubu ngubu rero biri kugenda bivamo intambara ikomeye. Agace ka Minembwe turabwira ko kamaze imyaka myinshi karangwamo umutekano muke, kuri ubu igisubizo kikaba kitaraboneka. Iyi mitwe yatumye Minembwe iba kamwe mu duce tugoye cyane mu burasirazuba bwa Kongo, aho intambara zimaze imyaka irenga 10 ziyongereye ndetse zongera n'ubukana cyane cyane kuva muri 2017 ubwo ibikorwa bya gisirikare byiyongeraga. Ikoreshwa rya drone mu bikorwa bya gisirikare muri Kivu y'Amajyepfo ni ibintu byatangiye kugaragara cyane mu myaka ya vuba. FARDC yakunze kuvuga ko izakoresha imbaraga mu kurwanya imitwe yitwaje intwaro cyane cyane mu kugenzura no kugaba ibitero byihuse ku birindiro by'ibanze. Gusa aravugwa ko hari ibyo bitero bigabwa mu mihana y'abaturage. Abaturage n'imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu bakomeje kugaragaza impungenge ku ngaruka zikoreshwa ry'izo drone, bavuga ko hari izibasira abaturage b'inzirakarengane. Kugeza ubu rero nta tangazo rirambuye riratangazwa na leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyangwa igisirikare ku birego bivugwa n'abaturage bitewe n'ihangana ry'ibiri kuba. Ku rundi ruhande, amakuru ava mu baturage aragaragaza ko impungenge ari nyinshi, aho benshi batangiye guhunga ingo zabo berekeza mu bindi bice bifite umutekano ugereranyije. Nanga hakomeje kugenda hagaragara imirwano ikomeye. Ngaye nguko mutamaro turagara ku musozo, niba hari andi makuru ufite tutibutse kukubaza wayatubwira. Mu bigaragara ni ibanga rikomeye abenshi kwibaza, bivugwa yuko zone ya Mgeyo ari uburyo bukomeye bwo kugira ngo bazayisenye nduzi ko ari ukwisa bitewe no gutsimbarara kw'abaturage banze ngo kuva muri biriya bice. Impamvu hakomeje kugenda hakorwa izo operasiyo kugira ngo abaturage bashinja gukorana n'iyi mitwe nyine bayo bayita imitwe nka MSDP twirwaneho ndetse n'mbese bivuga ko nabo wageze muri biriya bice, akaba niyo mpamvu bakora ibitero batitaye ku baturage. Icyo nicyo gikorwa kiri kuba kandi niyo operasiyo bari gutegura. Ntabwo bizajya bibatungura kubyumva bitewe n'uburyo kikari umugambi bafite wo gusenya biriya bice bigasigara byera kugira kuko bivugwa yuko n'ubundi urabizi ko izo zone ya Minembwe yari yaravuye muri planification ya leta y'Kinshasa
kuva na kera aho bari baranze kuhakata kera ariko komine Minembwe ariko biza kuvaho basa naho bahirengagiza bigaragara yuko n'ubundi kuva na kera basaga nkaho batahabara. nayo mpamvu ubona hakomeje kwigarasirwa ibitero karundura kandi bikomeye bwa munyamakuru. yego Safa, reka tugushimire cyane dusoreze ngaha. yego namwe reka tubashimire, namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri Imbonesha kuri imwe rugende bashyikiriza amakuru atose barabana n'umutekano, politiki, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. turabashimiye wowe dukurikiye bwa mbere uhita ukanda sabone, ntuzongere guca ukundi n'amakuru ndetse n'ibindi biganiro tubashyikiriza ngaha. Astra Vista.